turebere hamwe ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'imodoka abanyarwanda bakunda. Turahasanga iyo bita Hyundai Santa Fe, modo yakozwe 2018. Iyi ngiyi yirukanka kilometero 240 ku isaha, iranyaruka. Iyi ni imodoka ikorerwa mu Buyapani kandi ikunzwe cyane n'abanyarwanda, kuko mu mwaka wa 2020 ugaragaza ko abanyarwanda baguze izi modoka ku bwinshi. Ku mwanya wa 6 w'imodoka zikunzwe n'abanyarwanda turahasanga imodoka nziza cyane kandi nakomera yakozwe n'uruganda rwa Mercedes-Benz. Iyi ni Mercedes-Benz C200 Compressor, modeli ya 2009, ari uruganda ruheruka gusohora modo yayo muri 2020. Iyi modoka inyaruka ku muvuduko wa kilometero 260.